ni zan lama David Sailo thupo si lo chiar tai la kumsang ni le sumni pathum in thlam puidon khan tuna kan home minister puke sap danga chuan athu soizinga he thil pani hi soya pakhatna ZPM hi thu neya mi puiten an siam pho chuan contract na chu contractorin a thok leng tinia panhina minister rangen sokar motor pakhat pak akol kan oi don lo hemi kan soi hian a theilawang tin an soi thuina Tripura chief minister na thei chu engang mi zo pa hian kan theilawang min han en chin teu tinia kan en chin ta contractor na chu contractor chawin an thok ta em contractor na chu contractor nan thok leang tinia contractor na chu contractor chawin an thok ta em atina kan zota kan huat lan em restricted tender po tluk phalawin departmental work ming pusin work supervisor kan vuata zo kem work supervisor na thok tur hian engti na nge criteria le qualification enge ngai ti hi zo mi pui khilfia kan lan dilawa ZPM ni chia angai ni in kan ring formek arontia minister nga am vai in tina nilawa sokar motor pa chia tak tak kol engzat nge kan khriat MNF sokar lim khan assembly speaker man tur Mahindra XUV 500 le thar ni in ansoya kumnga po latling lawa to na kan speaker chuan karaman to thar lak alele ni in an soibok kan thu soile takram hi bain ko kal nok nok thin em he thu soi pan hi thleng dik manglo sokar sum nuai hlir nuai pa somza nuai sang ni chuang lep spo soi moi khram thei ta chuan chul mam le soi moi le khram dan an threngei na rin om hamautia ngoi tonga sual fulfila te ubekan soi awm zia chu tum thel tinania thu soi wai sen tak pani khian tumro pui tak nei ve a ai it oma kin om mel boka kwa choi tla khopero pui ni kan kwa ta choya thlanga liam leka khi chu soi pani khian atoma thel ta so kem lepna ZPM sokar lano pang taka hian ka mu chu tak dei choi hi ni thilonga rang hiaw asoi olsama case po hi ain zoi om ringot lai hi chu ola hanin phelwa chuan apoi mo la ya kap thak le ring uam lo wal tui thei chu tianga takram chen ma thoko chang le takram kan dai pui dan hi chin pe em pe san thei leang soi mai ang ni don hau lo ti tu om theianga an soi ang ni hau lo ti tu chu vai vel ang mai nan pung thei bokang David Sailo po hian social fui dem achang fak ve je mang hian du khoplo na tam tak azia kur ve ngoi ngoya atakram ading se system monitor phasi lo wa project monitor tum ang deuh hian engroi ani don big lo ti nen hian ka mu chuak tel ti nia ZPM lipsena ani mang chei hi helai hianin ka kon soi fi don lova ma ro chu a point thon khate chu a ZPM lam pangna anin soi fia mol ani ya ma se a le lam pangsai tang chuan in soi fia na kan pom talo ani maya ti chuanin mi he lang buin ka khia chuata ka chu ka reaction de ya chuan ka ngai to na lo om de chuan mi chungchang kan soi don hianin le la min ting lo soi tin yan soi ti hi ngai to tam hi ngai khom maya comment thon khat kan chira David Sailo chu an man ngam le to lo ni mo na re le phang mak mai an van lak lo em case te khan file ve se ti vel te kha oma ma ro chu kan khia tu chuanin ZPM kan beidon chuan ZPM thu chua ngai thlak na satanga ya chu tiang se chuan MNF kan beidon pon MNF thu chua le anin soi fia ngai thlak na satanga ya Congress po BJP po chu tiang thawin an mani chungchang kan seidon chuan anin soi fia na an article zi ate an video thu sei te ngai thlak tamangai chu tong lo chuanin helaya a soi to kha helaya soi khemia lo khan ti khanin ava be equal vel theini chu David Sailo chungchang po hi comment lama ka hmuwa a comment to chu ka tilang chung lo nga amma ni suar khamprem bang ni rawin an khelo ani ve mai ta chu ta chuanin video hen ka siam to a mai ni som hia David Sailo tu nge khriat ani te mel khop mai ti hi ka siam to ai hi eng te ka da nge ni som pathum kal ta dei ni rai to ni mai tha kan chuang kai chia hi hi ni a kan play nga ngai thanon la lok tiang lo lak fe lo kan om nu ling ka khia helai hian order le kha tin PDF te po ani zong chu kan muwa puri chat vanlal mangaya complaint the do thula ngun taka ngai toin hetiang hianin order an ti chuak ta ni he buaina te to mayang hi chui chiang tuwa malak tlak ania kan huang hian NXX mobe chanin an pu hming chiat hi in pu hming chiat na atlinga chuwangin an pu na hi adik ngeiam ti fin fia ani don ta ni hein pu na hi ITX lam kai hoi ni wangin athiam bik te malak angaya chuwang chuan a officer in charge cybercrime police station aizol lam kota he bo zui na hi lan nin heti mek la hian an chui tur hi aizola ngeiam ti khriat ani lo wangin chui chiang hala report he do ni tarla na hian the dot man ngei tu khati ani bok
officer in charge a chuina pawngah hian thataka chui theinan zalen na an pevio boka main som hia chui chian na report hi thedu tu ani wangin main som hi chuan tunge ni chia a chui chuak to tu ka be sei nia zia chu main som ni alo ni chuan David sai lo chu tunge lo ni tak emo midang dang tepo lo ni ta se tu bang he lo ni tak ti kha mi puiten kan kha thei to tu nga ngai la helai hian investigation report submit hun tu hi main som ni nen jia kula thlanga ni som ni sang ni na som ni pali January February March April May thlanga chu May ni May thla kan chuang kai chia chu poni som ni nia an la chui me ka ni ti lai zo ka kha ka kon sei to David sai lo hi mi mala ni ka ng lawa thunoi kan sei ve me nga emne phun lai khanin so ka lai kaldan thelu khoplo na na sem em maya hel hial te po soi ri ka ni phone ni hel hiding ve maya nga te po so ta chuanin ka kan dan ka soi don i thian zo ho hin om ka nga thian zo ho hian so ka lai hi ilip se thrin tiangu he tiang chuna diklo tin in thuwal pol an om nin ka nga so ta chuanin David sai lo ti bin pakhat ming pu si khan thiam pali panga vel thokhovin khang hu khan source thatak tak nein khalai tong tok na local pui thrin ka nga chuanin tu ma ko chu khami thiam pali panga pola khan athan chun bang to me athan chun la ti zel mai thea tun thlengin David sai lo ti chu la active viawa David sai lo kan ti hi mi pakhat ani kan ring lo tat ani chu ke chu thian zo ho po so ka lai siam that du theu dik lo pholan du Intel com aku ka mala an ni kan ring dewa chung te chunia khret cha kom em ya la video pakhat ka kon tak lang to en tu hin tam over lawa mi som sing li bo sing thum le sang sai bo wel nia ta khianin main ni som ni kan nga le em chan chu an investigation report kha public in an tlang sak do nam ka khadawa lai hianin ZPM ho hi an zuzi do nam ti kha chu kan khadon ni chu wang chuanin main ni som ni kan lo thira do on ni ti lai te kha ka kon remind vele hum phman ni ti chon hemia thu chiak chung changa hian a thu chiak ka hi diklo pom chung lo nia ma ko chu ZPM lam pang hedin soi fia lam hen chak maya anin soi fia chung zunga anin soi fia na khami puin kan lo pom chang kan pom ani maya a pom lo ho chon ti hianin kan thai lang ta fo ani maya chu thil kal dan phung ania mi puin lung oyam ti ka ni na tho tlang puin na thok tu an in than chung sanga kan buai chong ngal nin alang ani helai hianin thil pakhat kan tak lang lo nge lung le lam pang kai thoi hi lung le veng ban ni lom lo lung le kho puya mun nia khelmol siam mek chung changa nimin khan electric veng lung le la se veng lung le khotlang free to transport minister lang hing lo ma office an koma lung le khelmol siam mek te hi a khomi puite be siang sai sani lo wangin ton haya muna khotlang free to te hian an endika hemi chung changa hin sport minister ne la hian le khan the lut electric veng le se veng khotlang ai o te chuan ro thilani don wanga khelmol puit ling nei nge yan du thu le chu ai te po chu pom ha san ti thu te an khelmol sai san khre chun be se ani lo wanga an lom lo thu ten soi chuak loma Mizoram State Sport Council lamin mun ma ate deu wanga ha sat nan to dan te aleng chena thei to bazawa an siam dan te le khelmol siam konga ha sat nan to te le tonan lak dan te an soi fia thung in pota ka kanin kom nuwa amuna nge en ho to kan thutlo nan siam MSSC lamin lampoina amuna him chin huam chunga azau thei dan tu ba ala om lem lo te an enanga khotlang khoi tu lampoin ri ong zau ta ka lo ton sonan tuma in kha thiam ton takan tuina ni hetiang takte hi malak na tha ka ti ge ma chuan